Poštovane koleginice i kolege Balkanske regije, želim vam srećan 12. maj, Međunarodni dan sestara. Naša profesija sama po sebi donosi brojne izazove. Ja vam od srca želim da svaki izazov koji je pred vama uspešno savladate, nesebično deleći sve ono što ste kroz obrazovanje, ali i celoživotno učenje stekli. Čuveni Henry Ford davno izjavio da je zbližavanje početak, da je ostajanje zajedno napredak, a da je sarađivanje uspeh. Balkanska asocijacija medicinskih sestara će za sve nas biti ta koja će kroz zajedničke aktivnosti naših udruženja napredovati, a siguran sam da uspeh neće izostati. U to ime želim vam ličnu i profesionalnu sreću i veliki pozdrav iz Beograda. Živana Vuković-Kostić, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske. U svoje lično ime i u ime udruženja želim koleginicama iz Sjeverne Makedonije čestitati 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara. Naše medicinske sestre su naša budućnost. Za sve što činite za očuvanje zdravlja svakog čovjeka i cijele društvene zajednice želim vam se zahvaliti. I moram vas podsjetiti da ste vi ono najbolje što svaka država ima. Zato kao članovi Balkanske asocijacije radimo na podizanju ugleda naše profesije i drage moje koleginice iz Sjeverne Makedonije, sretan vam 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara i vidimo se uskoro na nekom od naših stručnih skupova. Hvala vam, veliki pozdrav iz Banja Luke, šalje vam Živana sa članovima udruženja. Ja sam Radenka Ćiraković, predsjednica Udruženja zdravstvenih radnika Loznica. Danas, na 12. maj, želim da pozdravim u svoje lično ime, u ime svojih kolega, odnosno članova Udruženja zdravstvenih radnika Loznice, Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja. Da poželim kolegama u Sjevernoj Makedoniji srećan 12. maj, Međunarodni praznik medicinskih sestara, da njihovoj predsjednici Goci poželim da nas sve najbolje sa svojim kolegama. Da vam kažem da je profesija medicinske sestre jedna od najhumanijih profesija i Balkanska asocijacija će se boriti da očuva ugled naše profesije i da vrati ono što je malo narušeno u zadnjih nekoliko godina. To je cilj Balkanske asocijacije, da učini sve za dobrobit sestara i da mi zaista budemo ono što i treba da budemo budućnost, snaga i znanje u zdravstvu. Poštovane kolegice i kolege iz Sjeverne Makedonije, Združenje medicinskih sestara, tehničara, akušerki i stomatoloških sestri, udruženje za nas, na čelu sa predsjednicom Gordanom Bešljovskom. Sve vas srdačno pozdravljam u svoje ime kao predsjednik udruženja Mevludin Babajić i članova udruženja anestetičara, medicinskih sestara, tehničara, intenzivne terapije, reanimacije, urgentne medicine i transfuzije Puls Bosne i Hercegovine. Meni je pripala posebna čast i zadovoljstvo da iskoristim ovu priliku i da vam uputim čestitku u svoje ime, u ime članova Puls BiH. Svim medicinskim sestrama Sjeverne Makedonije, udruženju za nas, sretan Međunarodni dan sestrinstva, dan medicinskih sestara i tehničara. Također vam želim da jačamo sestrinstvo, da gajimo dobre odnose između naših srodnih udruženja i da se uskoro vidimo na jednom od naših kongresa u Bihaću i Strugi. Hvala vam, živjeli. Poštovane koleginice i kolege, obraćam vam se ispred Udruženja zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije ASKULAP, udruženja koje ujedinjuje stvaraoce budućnosti naše profesije, prepoznate, uvažene i poštovane, posvećene i odgovorne u ovoj humanoj misiji našeg poziva. Samo zajedno kao Balkanska asocijacija možemo da odgovorimo lakše svim izazovima, a doprinesemo razvoju i prosperitetu, ispunjavajući važnu misiju, unapređenje naše profesije, jer mi, medicinske sestre, smo bitna karika razvijenog i savremenog društva. Svim sestrama Balkana i sveta čestitam 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara, a svojim dragim kolegama i koleginicama iz Severne Makedonije šaljem najiskrenije čestitke i pozdrave iz Beograda.